Moro vaan, täällä on Fingamer Finzombies kanavalta ja nytten tehdään se pitkän aikaan rästissä ollut Portal-video. Ja tämähän on sellainen ensimmäinen tämän kanavan virallinen video. Ja niin, ja pyydän jo anteeksi, jos mun tämä mikki vähän suhisee. Ainakin jos alussa se aina suhisee vähän, mutta joo. Mut sen tää tää editointiohjelma ottaa sen siitä aika hyvin pois. Pitäis ottaa niinku sillä vaimennuksella, mutta nyt mennään yksin peliä. Mennään uusi peli. Ja niin, onks tää ihan joo, luku ykköstä vaan pelaa. Ja mä saatan vähän niinku eilutella näitä mun kuulokkeita sillä tai liikuttaa, niin saattaa kuulla joku rapina tai jotain tollasta, mutta ei se pitäisi haitata paljon. Ja mä varmaan nopeutan sitten nää alkujutskat tässä, koska mä en itekään näitä jaksa. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be invited periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now, please return to your bed. Sillä lailla. En ehkä vapauta. Anyone in there? Ah! Oh God, you look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. You all right down there? Can you hear me? Hello? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Okay, look, I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out. So of course the whole relaxation centre stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate.
And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, no, I hear that one. I hear that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's going to ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Good news, that is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes. But don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Okei. Good luck. Tästä se And lähtee. again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Yippee. Let's go. Cube and button-based Näin. testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. Tää on ihan mun mielestä aika surkea tää alku. Don't worry. Kyllä se niinku loppuun asti vähän niinku paranee. Ne on vähän liian helppoa, koska mä oon vetänyt tän melkein läpi. No ainakin puoliväliin on vetänyt tän pelin, niin nää on vähän liian helppoja mulle nää alkujutut. Ei se mitään, ei se mitään. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Vaikka sillä lailla. Meidän missä me pitää. Jossain pitäis mennä nestettä ja sit pitää maata. En minä tiedä. Missä se on kuitenkin. Voi juman kautta kun pitää olla niin sensitive. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Aha, kiva. Ja anteeksi, mä puhun vähän hiljaa, mutta mä en oikeastaan voi sille mitään. Tai no mun mielestä mä kyllä puhun ihan silleen perusnormaalisti, mutta no en minä tiedä. Tää kuulostaa ihan kun mä oon silleen, no niin, moikka kaikki. Nonni, sinne meni. Vittu jes. Siinähän se on. Heittää vaikka tuohon. Olen vielä elossa, ei tarvi huolehtia. Meillä on vasta tätä sinistä väriä. On molemmat. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Vähän helppoa vielä onnittava. Military android has not respected the rights as detailed in the laws of robotics. Please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement No Associate. mitä tää menee alaspäin, se tuli jostain sieltä. Tää vittu. DD. XD, come on.
Pidetään vielä vähän aikaa ja sitten voitais lopetella. Ja sitten jatketaan jossain huomenna. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Taas meidän tässä pitää smooth tehdä. jazz will be deployed in 3, 2, Kiitos. 1. Oi hyvänen aika, en mä copyrights. Ei vittu nyt. Pois se musiikki, copyrightsit. Toivottavasti ei tule copyrightseja. Nimittäin partnership on sellainen kuin kusipää. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Oi perkele. Mä luulen, että me ei enää päästä siitä. No, tehdään. Ai niin, ei meidän tänne pitänyt tulla. Mä tulin oikeesti striimieskin tänne. Mikä mua vaivaa? Tulla tänne. Ja jos ei kukaan tiedä, jos te ootte jotain uusia katsojia täällä, aika moni on uusi, niin minä ja The Zombie Boys 1, 2, 3, me ollaan näitä co-lead, co-oppeja täällä, jotka nyt pääsääntöisesti tätä johtaa, tätä mikä X-Shipin Zombies. Niin me ollaan co-ownereita, ei tässä olekaan ketään muita vielä. Ja niin, ei oo vielä ketään muita tässä meidän kitskassa mukana. Mutta tulevaisuudessahan täällä on varmaan monikin tyyppi. En tiedä. Niin minä ja toi mikä The Zombie Boys 1-3 pidettiin sellainen kun 100 tunnin live-striimi. Että nice. Fuck. Melkein meni kyllä. Melkein meni ohi, mutta ei melkeinkään. Well done. Ja mä en paljon niinkun... Mä puhun aika paljon niinkun noiden päälle, ton miesäänen päälle, ton robotin päälle. Että kaikki tietää tän jutun, miten tää menee. Ja niin. Hetkonen, odottakaas, mun näppäimistä käyn taas englanniksi tossa niin. Saattaa olla vähän kusisti jotkut kontrollit ja nää ei oikein toimi. Ihmettelinkin miksi tää kontrolli ei toimi. Kun se vähän niinku... Se kusee siinä vähän joskus. Tää on tää supermieshyppy. Ja bitch. Ei mulla kuutiota edes. Nahka paskaa. Miten? Tää hemmetti, tää alkaa olla silleen what the fuck. Mun varmaan pitäis heittää se tosta. Kyllä. No ei tääkään niin vaikee ollut. Paljon me ollaan taas kuvattu nyt. En tiedä. Ei paljon kiinnosta. En mä sille oo niinku ajan perää kauheesti. Helvetti. Kiva kun niinku... Mä luulin et niinku täs niinku... Täs vittua niinku... Ei tarvis laittaa... Muutikas sininen tonne alas, mutta no ei kuule. Koska tohon. Let's go. No voi helvetti. Tää vittu. Mitä tapahtuu? No herreillä. Nyt tapahtuu jänniä. Onnekko pitäis mennä. Nähtävästi. Ei oo niin paha. Mites mä nyt on? No ei tää niin paha vielä oo. Jollekin tää on ihan silleen what the fuck. Nyt kun mä oon vetänyt tän läpi niin no joo.
Ja nyt mä muuten huomasin äsken, että mä aloin aika paljon silleen puhumaan hiljaa, mut joo. Nah. To ensure that sufficient power remains Jättää for vielä testing protocols, 2. all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Hey! Oi! I'm up here! Joo. Brilliant! You did find a portal gun! Oh, Mä. you know what, it just goes to Eikö? show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Come on through! Okay, listen, let me lay something on you here, it's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me, alright, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On 3. Ready? 1, 2, 3. That's high. It's too high, isn't it? Really? That. All right. Going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay. Ready? 1. Catch me! Catch! Ow! Perkele. I'm not dead. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah, and I'll show you something. You'll be impressed by this. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. Not open. While you're back. Oh yeah. And off we go. Look at this! No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Pörssi perkele. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Oh no. Yes, hello, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Keep moving. Oikeesti ei tän nyt pakko tässä kovaan puhua. Ei paljon kiinnosta, kun toi tos puhuu silleen. Yritetään vielä vähän. Noniin, let's go. To bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're gonna have to go through her chamber. And she will probably kill us if she's awake. Niitä on tää. Vedetäänköhän me tätä? Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. Oh shit. There she is. What a nasty piece of work she was. Honestly, like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? Tää oli aika silleen what the fuck tilanne, niin mä en oikeesti tiennyt mihin tästä täällä oli. Mut sitten oli tällaista. Mä etin tätä varmaan niinku 100 tunnin live striimissä joku puoli tuntia, mut ei se mitään. Meillä oli aikaa. Minnekään mä muuten oon menossa? Täällä mä en kyllä varmaan käy. Kävinköhän mä? Joku tänne oli pakko mennä. Look for a switch that says escape pod. Right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something and it doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing, all right? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. All right, there'll be light. That's God. Just quoting God. Oh, look at that. Turning. Ominous. But probably fine, as long as it doesn't start, moving up. Now. Escape pod. It's moving up. Okay. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. Kaikki vivut vaan. Makes it go faster. Uh-oh. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oh, there's a pass. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. Apua. C. Wait, did I do B? Did you have a pen? Start writing these down. Power up complete. I don't. Okay. Listen. All right, new plan. Act natural. We've done nothing. Hello. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what?
Oh no! No, 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 no! Noniin, taas mennään. Okay. Voisiko sen Portal We both 1:nkin said a lot of things laittaa that you're going to regret. ostoon ja niin. But I think we can put our differences behind us. For science. Hei, se tyyppi oli ihan hyvä. Vittu. Mä haluan se takas. I will say though that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Kiva. Tähän voidaan lopettaa, jos tähän tulee save pointti. Joo, tähän tuli save pointti kyllä. No niin. Tähän voidaan lopettaa. Tallenna peli maanantai. Kyllä. No joo. Ja sitten se olisiko tässä. Jatketaan huomenna tiistaina, en minä tiedä. Mutta jatketaan jossain vaiheessa. Se olisi moro.